关了啊？还有你信？哎，我不知道地方啊。很笨，就在干妈店。是站那边。市场的干妈店。而已啊。聪明了。哎，很便宜耶。你有信的啦。对啊。对啊。哦。你太小了，你买很多了。反正是这样。啊，比较好。这个是你。Repen deh. 一爱讲不会别一爱这个全部给你。Ya tak beresin teman-teman. Seperti ini. Juga wis bersih, bersih, bersih. Dari kita bersih ya. Nah, hari ini perjuangan sekali ya. Kemarin diajak keluar, terus kelar kerjaan baru kayak tengah malam ngedit video. Setelah video diupload, ternyata video itu cuman muter, nggak ngupload beneran, kayak gagal tapi error. Terus setelah itu jam 7 pagi saya baru ngecek HP, tak upload lagi ulang. Terus akhirnya muter sampai 2 jam lebih. Sekarang video baru naik. Aku untungnya tak sambi ya teman-teman, tak sambi ngupload, tak sambi beres-beres, jadi saya tidak membuat video, mohon maaf ya. HP ini panas banget teman-teman. Ya wis lah, ini aku mau nyusul nyonya ke pasar. Aku katanya suruh nyuciin kamar mandi, suruh beresin lantai atas sama lantai 2. Wis tak beresin, terus ini aku kelar mau ke pasar. Sekarang itu belum ada jam 9, nyonya aku sarapan di pasar. Oke, let's go, panas banget. Nah, ini taman ya, yang aku kiranya aku nggak akan kesini lagi. Ternyata aku ternyata kesini lagi. Dan aku nggak ada waktu ya untuk muterin taman ini, cuman tak lihat. Nama tamannya ya, Taman Taichung. Nah, ini denahnya gede banget teman-teman, tamannya. Ini gede banget kalau diputerin. Nah, ini taman itu dulu aku pernah pamitan ya. Aku nyangkanya aku nggak mungkin lah ke taman ini lagi, dan ternyata kesini lagi ya. Alhamdulillah, nikmat penglihatan ya. Alhamdulillah, ini aku mau ke pasar. Tadi pasar itu deket banget sama taman ya. Let's go. Luas banget teman-teman. Ini tuh kayak yang lapang gitu. Jadi rumah bibi nomor 3 di sebelah sana. Sebelah jalannya tuh kosong, nggak ada apa-apa. Kosong kayak gini. Pasarnya ke situ. Sayuran nali. Ayo mereka pusing. 随便啦，我不知道。这个花，阿伯阿伯，这两个这阿伯，阿那包了，过来再听两个，那里个几包？哎，这得300。哎，这个包装没呀？这啥？这零呀？对呀。哦。随便。 左右也买啊，Are ya. Seperti ini. Nyonya aku di sini. Halo Ma. Jadi nale, memakai baju ini. Aku kira dijual ya, ini kan kerja tengah ya. Tadi yang 买菜啊？还有你先忘了嘛？啊，你去。好漂亮！哇，这个很新鲜。哈。哎，啊，我咧啃嘞，伊知啦，伊敢若买看，买伊甲咱传开迄个。无，咱安尼安装，我这今仔日咧。哦，哎。
因为你哦冰块一定要有一个红豆出来才好食。你无，你若千阮冰块千出来无好食。像安尼才会吃哦。无，你安尼就这款的颠倒搁较香嘞。我老公是要摕转去啊。我知啦，来。对啊，我们要带回去台北。看你要爱较水的啦，这啦，好无？你留这较水啦。爱较水呢啦。你要讲的啊？水呢。你要较省的，无多，来讲，我昨甲你讲的大批无打偌省的。我先回家，我要买曼用那个. Seperti ini berat. Nah, ambil nangka ya. Ini sepedanya. Rasku nyong. Manyong. Jantan. Mana siji? Mana siji? Seru-seru. Akhirnya aku ada di seberang jalan sana. Manyong, manyong. Naik sepeda. Aduh. Nah, ini bakul jahe. Nah, ini pemandangan sekitar tempatnya saudaranya. Shing.你要来摘水果？没有，刚才他们这个，我送过了你的，谢谢。Kasih Omada. Nah, aku disuruh membeli ini ya, manyong, kayaknya ini loh. Aku juga nggak tahu, harganya cuma 29 NT. Ngeri banget ya, beling. Takut tau. Nah, di sini segala minuman ada ya. Semua ada, dari bir juga ada, yang seger, yang seger. Ini tuh minumannya Bibi nomor 2. Bu Hai, itu ke semanyong mah?对对，谢谢。我要买一个塑胶的。OK。现场的有放杯垫，它跨起的没有放杯垫，它这一次可以跨起。这是可以跨起，不过就是你要从我们这边看。那可是跨起就是没有放杯垫。谢谢，放里面，对对，谢谢啊。Family Mart. Di sana 7-Eleven Mart. Teng tara teng tara teng. 现在要买细菌水，我买好啦。因着拢要爱，阿娇嘛要爱，阿娇嘛要无大嘛，袂使啊。好，谢谢。看一下对不对？好。姐姐买这样而已哦，香蕉2个而已哦，是不是？白一个在家里这样而已啊，聪明了。哎，很便宜耶，才19块钱。全部这样19块。一斤19块啦。哦，来。一笔差不多50多块啦。哦，一笔50多块，要不要买送给东方一？啊，
啊，我这个就是拜一拜就给东方一吃了啊，这不然我们家吃得了那么多吗？是。啊，你是用心的啦。对哦。系啊。哦，OK，你系啊，系啊。啊，这也是好啊呀。这么价不？落来啊。啊，要装衣啊，太太。来了，没有了，章鱼太小了，我已经买很多了。太太还要买几个干嘛？刚好要给你买2个了，2条了。太太买啊，不是我。太太说你要的。对啊。我有买的。我给你买kiss鱼呀。哦，他有啊。哎呀，给你买200块。阿爷，我哎呦，这个。啊，何永信，你这那就较大罐。啊，就内面有灯黑啦。伊即摆那就较大罐哈。伊有灯黑啦。伊这泡泡的。这个是江鱼。伊是江鱼啊，安尼碎碎的。江哦。啊，是江哦。这个是你的。Rapen deh ih. 你爱食是不是是江哦？我见啊，伊啊随尾安尼切，啊拿进辣椒啦，安尼切饭。3、4、5、7、几个鱼啊？这个全部给你。你刚刚那个不要了，好，这个乱掉了，好，我那5个全部给你。江哦，嘛无烧啊，香诶。好便宜啊，在前面买。我给你打，后来要一堆200块。我买55块一大堆。来，这边全部都是你那个比较小，哦，它这个比较大。是真的 kiss 鱼。七虾母。七虾母，真的七虾母。我讲哈，我把这个要猪酱，这个要不要拿一下？好要拿。太太拿多少？他用那个鸡精全部下去炒了。他说鸡精。啊，这个柠檬你跟那个拿这块起来，用袋子装起来。啊。你个柠檬可以装那个盒子里面嘛。对，但是不够。那个大的啊。大的这个有那个菠萝蜜。没了啦。你菠萝蜜装在那个啦。没了啦，不是我的意思，哥哥比较不会闻到啊。黄色不要了嘛。啊。这个可以那个哎，颠过下去真比较干净。放不下了，一个放在旁边就好了啦，但不能盖了。不能盖。可以。可以。啊，这个都是你们的。啊，这个拿一下。拿了啦。拿了啊。这个拿了。还有青椒，全部给它煮完。我要讲吗？没可以讲。不用煮饭的。要啦。中午要不要煮饭？要煮。太太说只要吃米刷。啊，你也要吃饭啊？我有面啊，我有泡面啊。等一下我要放2个蛋。放菜。做两羹啊，你个下啊，哪食啦？下煮啊。不这样煮比较新鲜。煮啊。2羹就有啊吧？为什么要煮米线？啊米线啊米线免要煮汤啊，你都煮就无人食啊。2羹尔，敢袂较下是无人食。你唔知无人食？啊，食。我甲轻点存在，我轻啊两毛。唔是哦，现在个月拢身体无好，是我无骗你，食较新鲜的啦。我太太买芒果。看这100块这个太太。哪有？很贵。比较贵一些。现在。你买那个什么东西？芒果。茶的，较小些。啊，你平时来跟他讲的。啊对。爱吃，大的菜，但是不拿的这个玻璃弄可以装这个，装香蕉。这个拉牙是我们。这个全部，我跟你讲，那边全部你们的，我给你分好了。这个要拜拜嘛，1行、2行、3行、4行，还，啊，你陪咱弄下来迄个啊，1、2、3、4行，都看不上规矩。龙眼呢？啊，对，龙眼啊。不要那么大了，哎呦，小一点那个装那个，看到会不会下去哦？我的意思香蕉不会烂掉。好，放心。看一下，对对，等一下还可以弄哦。这个硬的放上面。硬的放上面。它也是可以。啊，这个是鸡肉，啊，我来放。
对，不用看。免看破，你当做是你家就好，啊，你加到要怎么做？加唔是爱看破，啊，加啊，搁甲啊，摕一个，啊，你看人后斗做，啊，后斗下的无啦，我大气拢问你后斗下的。好了，我们现在煮鸡肉啊。好，哎，我们煮。9点半要。好呀，对啦。 Ini pulang-pulang. Nah, sekarang jam setengah 10 pagi lebih ya, persiapan mau masak ayam. Mau masak ayam ini ya, nanti siang. Cantik banget. 1 ekor.你有看过是不是？这里有2瓶，是不是你们要喝的？不知道也不是我买。我们看吃他们要的。Kuku 有可能。好。没有了。要别人问哦这啥物件？啊？再放着，要记得拿回去了。好。我要煮成面线，这个就是面线。好。我咧讲买2罐电丸子，你要配2罐嘛，敢剩遐尔。好啦，咱煮看清水，那种酒啦。关了啊。还有你信？哎，我不知道地方啊。很笨，就在干妈店。是在那边。市场的干妈店。随便地方都有啊。这个还不够，1瓶半不够。不够了。够太太。都2、3瓶嘞。我们煮一只也都2、3瓶。这个全部要切一切。还要买。那个全部拿出来，老姜跟嫩姜。猪酱油那个。哎，对，不一样。这个是很像麻油鸡啊。麻油鸡。哦，黄米酒很多那个。哦。这个一个鸡肉太太。哎，一只。多少钱太太500。500块这么多这样？啊，就自己卖啊，便宜啊。太太有没有买？有拜拜在那个？ 2只。哇，一大堆2只。这个是跟小姑姑买。哦，好便宜哦。对啊。这个下去炸都一大堆，太太买一个对对。我腌下去炸送那个一大堆，不要炸。不要，我不吃炸的，你拜托拜托。哦。
但是你太太不敢吃这个鸡腿的，是这样而已啦。我们不吃炸的。哇，这个太便宜了，这个跟市场那个一样啊，黄色的鸡那个不一样，这个比较快手，这个战斗机，快手小怕鬼啊，比较快手。不晓得。这个小扒龟啊是下期在市场卖，我们卖收热那个，对不对？等一下冲一下好不好？这样要卖怎么？热吗？不是要酱要炒捞的，这个要晒香一下。这个不用炒，这个要那个熟了炒。再这个要榨干一下。这个什么油一大堆这样。香那个苦茶油跟香油、麻油鸡、麻油。我不要吃。什么东西？鸡肝呢？这个好费他的屁股。不多啊。够了，有多少人吃？小朋友也没有，姐姐那个也不在，我也不吃。骨头比较香啊，这个要下去，下去炸。比较会烂的。葱也没有用，没有用。这个是我冲一冲，比较干净。这个是什么油？香油。香油跟麻油一样哦。没有，有没有熏香？我都好像也不会那么香。好了好了。现在可以倒下去啊？等一下，等一下。干一下，对对。那个毛皮给我，看这个好。要不要这个布比较小？这好辣。看他们的部落一大堆都日本也是。哦，应该起来会对。有。哎，米奇儿一大堆。有的喜欢盒子。你看一下这个我下面炒啊。哎，阿你讲，这啥？你看你都烧菜了。烧菜不管是嘛有。哦，迄间风台顶就有影扫去。今仔日就有啊。要食面线还是要饭啊？安尼尔。对无？少年。哦，对。那龙龙。没有了，清了。哦，有那个有。那还没好多要加围巾。啊？哎，围巾的那个？这个是围巾啊。对啊。哦，本来贵啊。煮麻油鸡要放围巾。哦，但是不能加盐巴。不用加盐巴。冰糖也不可以，对对。好，这样子小火下
去，盖起来。小火下去转。对对，这汤就会漂亮。然后试试看，用火慢慢的。对。15分钟就熟了。不够了，不够。就是把它放着。让小小的火放着。啊。Hei! Ya situ ah. Ya lo adus ke. Wingi keramas nih. Ah?